Ni mwaki utumite aikari kunyitana moko na maobitha ma mutitu kuoboria. Mwaki uria ucinite makiria ma eka 300 guku njogu na nyamu ingi cia githaka igikora hatikaini kumana na mwaki uyu. We have received about 15 fires. They have been very frequent in this station, Shamanek forest station. Miaki mititu-ini ino yambiriirie gututhuka kiambiriria-ini kia mwaka uyu. Arugamiriri ma mutitu mugite mingi ya miaki ino icungiriiirio ni ariithi na acini ma makara, undu uria ni mugaru na watho. Iko wafugaji wengi na pengine wanachoma mzito so that they can get the fresh pastures. Wale wanakuja, kwa mfano wanakuja kukata poles, wakiwa nakata poles wanaenda wanachoma kwingine ili distract the forest guards. Aikari ma mwena uyu aria makoretwo mbari-ini wa mbere kunyitana na maobitha ma kuboria mwaki ni mamenereirie aria mareka cieko ici nyundu wa kuthukangia maria maturiceirie. Tukire tukwite mitungi na mifuyu toka kuhoria mwaki twakora imune uhore ukomete wega na tokajia kuhoria kuria ukunyitite ithuki. Mwaki uyu ututhukite ciumia 2 thutha wa mwaki ungi ota uyu uria wiriga gucina githaka kia Badea kaunti-ini ya Nyandarua na gucina eka 700 cia nyeki. Mwingi uria wikaraga bakubi na ithaka ni uritio guciegitira. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi wa Dia wa Muriithi.